Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na kanalu. U ovoj epizodi ću vam pokazati 6 laži koje su nas učili u školi. Uglavnom se pozitivne stvari vežu u školovanje, ako zaboravimo na ocjene i lekcije koje smo učili. Sjetit ćemo se da nas je škola naučila brojne stvari poput toga da se trud isplati, te kako se ponašati. No, čini se da smo najveće laži također čuli u školi. Profesorima vjerujemo jer su stariji od nas, a i autoriteti su, ali to ne znači da oni ne greše ili izgovaraju hrpu klišeja koji se polako pretvaraju u laži. Vrijeme je za otkrivanje istine, jer ovo su laži koje su nas učili u školi. Ako si ljubazan prema drugima, i oni će biti takvi prema tebi. Profesori nas žele učiti boljim osobama, zato ovo znaju govoriti, ali istina je daleko od navedene tvrdnje. No nemojmo se lagati, neki ljudi nisu ljubazni, niti će to ikada biti, koliko god mi bili ljubazni prema njima. Ako je dečko loš prema tebi, to znači da mu se ne sviđaš. Nije poznato zašto se ova laž dalje širi i to je još od vrtićke dobi. Ova tvrdnja potiče nezdrave i loše veze u kojima djevojke misle da moraju trpjeti sve što im se dešavalo. Nakon srednje treba upisati fakultet jer će vam to garantirati posao u budućnosti. Ovo je totalna laž, a posebno u ovim ekonomskim prilikama. Za dobivanje posla nekada nije bitna diploma nego nešto sasvim drugo, pogotovo u našoj državi. S druge strane, lakše je dobiti posao i diplomu nego bez nje. Najbolje ignorirajte one koji vas maltretiraju jer će vas tada ostaviti na miru. Nažalost, školski zlostavljači vas neće ostaviti na miru ako ih ignorišete. Vjerovatno ih je bolje ignorisati, a ne reagirati, ali to ne znači da će prestati. Wikipedia vam ne može pomoći. Wikipedia nam zapravo može pomoći te puno podataka može saznati iz nje. Gotovo sve se nalazi na Wikipediji koja je prava internetska enciklopedija. Naravno u akademskim svrhe često se nije dobro koristiti Wikipedijom jer se ne može smatrati pravom literaturom jer ju nisu upisali stručnjaci nego internetski korisnici, a i svatko ju može uređivati. Nećete uvijek imati kalkulator uza sebe u kasnijem životu. Istina je da na testovima u školi nekada ne može imati kalkulator, ali kasnije u životu kad kalkulatori su stalno s nama, budući da su pametni telefoni zapravo računala, tako u sebi imaju i kalkulatore. I hvala na gledanju, ako vam se ovaj video svidio, obvezno ostavite like, share i subscribe u znak podrške, a mi se vidimo do sljedećeg videa. Ćao!